Selamun Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tarikatın aslanı ve tarikatı camiye. Allah'a şükür. Onun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ayıdır. Rabi'l Evvel. We are thankful to Allah Almighty that we have now reached the best month of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him. We have now reached the month of Rabi'l Awwal. Güzel Peygamber Efendimiz güzelliklerle yaratılmış, güzel her şey güzel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bu ay Rabi bahar ayı demek yani. This month is the month illuminated by the radiant blessings and light of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him. This is the month of Rabi'l Awwal. Rabi'l Awwal is a month which translates into the month of spring. Ne zaman gelse gelsin bahar ayıdır. Regardless of the season it falls in, Rabi'l Awwal is always a time of spring. İnsanlara baharı yaşatır, güzelliği, en insanlara Allah'ın büyük bir nimetidir. Allah. This month of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, Rabi'l Awwal brings the feeling of spring and beauty into people's lives, regardless of its season. It is a profound blessing from Allah Almighty to humanity. Sevgili kulu bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ümmetinden olmak büyük bir şereftir. It is a tremendous honor to be part of the nation of Allah Almighty's beloved servant, our beloved Prophet, peace and blessings be upon him. Onu kıymet bilen kazanır. Those who recognize his true value will succeed. Bilmeyen hiçbir faydası olmaz, zararı olur. Those who fail to recognize the value of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, those who fail to respect and honor him, gain nothing and only bring harm upon themselves. Faydası olmaz. Allah Azze ve Celle sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nurundan yaratmış. Bütün alemleri onun nurundan yarattı. Allah Almighty created our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, from his own light. And from the Prophet's light, he created all the worlds. Onun için Peygamber Efendimiz'e hürmet farzdır. En birinci farz odur. Therefore, showing reverence, respect, and honor to our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, is an absolute obligation. It is the primary duty. Yani bazı akılsız insanlar var. There are some foolish individuals out there. Hadi Müslüman olmayan Allah peygamber düşman olur ona. And we can understand why non-believers might act with hostility and disrespect towards Allah Almighty and the Prophet, peace be upon him. Ama Müslüman deyip de Müslümanları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muhabbetini vermeyen, ona hürmet etmeyen, onlar başka beladır insanlara. However, those who call themselves Muslims yet deny the love and reverence and the reverence for our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, are a true affliction to the Muslim community. Ümmete beladır. Çünkü güzellik, iyilik, sevap, her türlü iyiliği kazanacak olan ümmete onlardan mahrum ediyor. They deprive the Muslim community of the beauty and goodness and spiritual rewards they could attain if they honored and loved the Prophet, peace and blessings be upon him. Ona kötülükten başka şey vermiyor. They offer nothing but negativity and malicious doubts. Onun için vesvese veriyor, her türlü kötülük veriyor. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muhabbeti farzdır. They offer nothing but negativity and malicious doubts, and thus loving and deeply honoring our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, is mandatory for every Muslim. Müslümanlara onu tazim etmek farzdır.
Bu tazim etmek şirk değil. Honoring the Prophet, peace and blessings be upon him, is mandatory for every Muslim. Showing this reverence is by no means associating partners with Allah Almighty. Honoring the Prophet, peace and blessings be upon him, showing love and respect to him is not shirk. Zaten onlarla muhatap olmak bir defa aslında akıl işi değil. Onlara muhatap olmak bir fayda vermez. Engaging with such people is irrational, and ultimately it is in fact pointless. Çünkü akıl olmayan insanlar, mantık olmayan insanlar konuşmak bir fayda getirmez. Arguing with those who lack reason and logic yields no positive results. Ama öğrenmek isteyen, Allah hidayet vermek isteyen, o da yola gelir. Akılla, mantıkla, düşünerek, bakarak, araştırarak insan muhakkak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tazim etmesi farz olduğunu bilir. However, those who genuinely seek the truth and whom Allah Almighty wishes to guide will eventually find the right path. By thinking rationally and seeking knowledge, one will inevitably realize that honoring our Prophet, peace be upon him, is an absolute duty. En büyük şey Kur'an-ı Azimüşşan'da İnna Allahu melekete yusallûne alen-nebi. Allah melekleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getiriyor. Siz de getirin diye emir var. The greatest proof is the command in the glorious Quran, where Allah Almighty says, "Indeed, Allah and His angels shower blessings on the Prophet. O you who believe, ask blessings on him as well." Ondan daha büyük ne var? What greater evidence could there possibly be? Kur'an'ı bilip ben Kur'an'ı ezberlemişim, hadisleri ezberlemişim. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in azametini, hürmetini bilmeyen insan, onda akıl nerede, mantık nerede, insanlık nerede? If someone has memorized the glorious Quran but fails to grasp the greatness, fails to show the respect due to our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, where is their intellect, their logic, or their humanity? Onlar Allah muhafaza etsin. Onun için hani onlar çoğu o yolda giderler ama dönenler de oluyor. May Allah Almighty protect us. While many stray down that path, some do eventually realize their mistake and return. Biraz akıllı olarak düşünüp yapan muhakkak doğru yola gelir. Anyone who uses their intellect to reflect will undoubtedly find the right path. Ama onlara kanmasın diye biz insanlara bu nasihatı veriyoruz ki Allah'a şükür. We offer this advice so that people are not left vulnerable to their misguided ideas. Bu Mevlid ayı her gün Peygamber Efendimiz'e daha fazla salavat, daha fazla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tabi olmak, onun yoluna gitmek bizim için çok büyük bir kazançtır. Thanks be to Allah Almighty. During this month of Mawlid, sending abundant blessings upon our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, following his sunnah, walking his path, brings us immense spiritual reward. O kazancı Allah muhafaza etsin, elimizden harcamayalım. May Allah Almighty safeguard these blessings and let us not squander this opportunity. Bu zor da değil. And it truly is not a difficult task. Yani bir Allah Azze ve Celle'nin istediği senin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgi, saygı, Peygamberimiz bunu istedi yani sana sırtında taş demiyor. What Allah Almighty and our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, ask of us is simply love and respect. No one is asking you to carry boulders on your back. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar mı zor? Is it really so difficult to show respect to our Prophet, peace and blessings be upon him? Peygamberimize hürmet etmek. Yani dünyada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den
fazla hürmet edecek, ona tazim edecek hiçbir mahluk, hiçbir insan, hiçbir yaratık yok. There's no being, there is no human or creation in this universe more deserving of our utmost respect and reverence than our beloved Prophet, peace and blessings be upon him. Allah'a şükür biz onun ümmetindeniz. All praise belongs to Allah Almighty that we are part of His nation. Onun yolunda inşallah son nefesimize kadar ilelebet onun yolunda oluruz inşallah. Inshallah, we will remain steadfast on His path until our very last breath and for all eternity, inshallah. Allah bereketi üzerimize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem himmeti hazır olsun inşallah. May Allah Almighty's blessings be upon us, and may the spiritual support of our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, always be with us, inshallah. Mübarek olsun bu güzel ay inşallah. May this beautiful month be blessed for us all, inshallah. Rabbena Allah tevfik. El Fatiha.